Nibyo marabuzo neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye arabasuje mbaye ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2026. Turagarutse muri studio kuri mikoro ndi Bosco tugiye kubana mu biganiro n'amakuru nk'ibisanzwe twibanda ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Namakuru aza kwibanda ku ngingo zikomeye cyane ari nazo zikurikira. Kuri ubu ngubu biri guturuka muri Repubulika Demokarasi ya Congo biremezwa ko abarwanyi ba RDF&M23 umutwe wabarizwa ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ukomeje gushinjwa gufashwa n'ibihugu birimo u Rwanda. Kuri ubu ngo ukomeje kugenda usahura ibikorwa bya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'umutungo w'iki gihugu mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko bikavugwa mu mujyi wa Goma, Bukavu, Rubaya ndetse na Katana. Nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeje kugenda bitangaza, imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane bikomeje gusatira uduce tugiye dutandukanye yaba tugaragaramo RDF&M23 ndetse n'utugaragaramo uruhande rwa leta. Kuri ubu biravuga ko ibice birimo Poezero, ibice birimo Kitavi, Kawera bigaragaza yuko impande zombi zikomeje gusatirana mu bitero bikomeye cyane byo kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo. Naho kandi Amerika yafatiye ibihano uruganda rw'u Rwanda ndetse n'abaruyobora, aho Amerika ivuga ko aba bagize urare mu gucuruza mu buryo butemewe amabuye y'agaciro ava mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo. Muri amakuru kandi akubwira yuko kugeza kuri ubu ngubu mu byamaze kumenyekana bijyanye n'ibyavuye mu masezerano mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bitari kuvugwaho rumwe. Tariki 27 Kamena 2026 turareba byinshi ku bijyanye n'aya makuru amaze kuba yajya hagaragara. Tracy Kayikwamba Wagner yagize ibyo atangaza ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye ku bijyanye n'iyi ngingo turabigarukaho. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ngo yareze u Rwanda mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irushinja kurenga ku mategeko mpuzamahanga akomeye ndetse birimo no gushoza intambara, guhungabanya amahoro, ubusahuzi n'ibindi bigiye bitandukanye ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo bikaba byarakozwe kandi bikagirwamo uruhare n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ikomeje kurushaho kugenda ibitangaza. Umutwe w'abarwanyi wa RDF&M23 uravuga gutakaza umubare mwinshi cyane w'abarwanyi mu bitero n'imirwano bimaze iminsi bivugwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubu tuvugana amakuru avuga yuko bamaze gutakaza ababarirwa mu magana. Drone y'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo zikomeje kwibasira bimwe mu bice bigiye bitandukanye byo mu Minembwe, ni mu gihe amakuru avuga ko RDF&M23 nayo batangije ibitero bya drone nk'ibyo ngibyo mu bice byegereye Poezero ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ayo makuru ni amwe mu y'ingenzi tugiye kuba twagarukaho kubera ko tubafite n'andi makuru tugenda tugarukaho hagati nk'uko mumaze kuba mwabimenyera. Ibyo rero ni bimwe mu by'ingenzi tugiye kuba twagarukaho. Ntujye kure, reka dore ku bijyanye n'iyi nkuru yo kuba leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo yamaze kugeza leta y'u Rwanda mu nkiko. Turebe uko byifashe. Nyuma y'intambara zimaze igihe ku rwego rwa gisirikare ndetse n'urw'ububanyi n'amahanga, Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bigiye no guhangana mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Congo ibinyujije kuri minisiteri y'ubutabera ndetse na minisitiri w'ubutabera wa Kanama n'intumwa nkuru ya leta Guillaume Ngefa uri mu ruzinduko i Haye mu Buholandi yashyikirije uru rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ikirego irega Repubulika Demokarasi ya Congo ICG. Nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Itangazamakuru n'Itumanaho ya Repubulika Demokarasi ya Congo kuwa gatanu tariki 26 Kamena 2026, leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo yatangiye isaba urwo rukiko kwemeza ko u Rwanda rwarenze ku nshingano zarwo mpuzamahanga binyuze mu kurenga ku masezerano mpuzamahanga arimo ayo gukumira ndetse no guhana icyaha cya jenoside mu 1948, amasezerano yo kurandura ivangura ryari ryose rishingiye ku moko yo mu 1965, ayo kurwanya ivangura rikorerwa abagore yo mu 1979 ndetse n'amasezerano yo kurwanya iyicarubozo n'ibindi bihano cyangwa se ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa yo mu 1984. Guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Congo ivuga ko abaturage bo mu Burasirazuba bw'igihugu bamaze imyaka irenga 30 bahura n'ubwicanyi, iyicwa ridakurikije amategeko, iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato ndetse n'ivangura rishingiye ku moko cyangwa se ku gitsina. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo ivuga ko nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 ingabo z'u Rwanda RDF hamwe n'imitwe yitwaje intwaro
ivuga ko yashyigikiwe yayoboye cyangwa se yagenzurwaga n'u Rwanda ngo bagabye ibitero ku butaka bwa Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Kinshasa ivuga ko ibyo bikorwa byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu n'imijyi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bigateza impfu z'abaturage benshi, kwimurwa kw'abaturage ku bwinshi ndetse n'akababaro gakomeye mu buryo bunyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'uburenganzira bwa muntu. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeza ivuga ko ibyo bikorwa byakomeje no mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Congo ndetse no mu yandi makimbirane yakurikiyeho. Kinshasa ishinja u Rwanda gukoresha ingabo zarwo ndetse no gushyigikira cyangwa se kugenzura imitwe yitwaje intwaro irimo FDL, RCD, SNDP ndetse na M23. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ivuga ko ibyo bikorwa bituma u Rwanda rugomba kubazwa ku rwego mpuzamahanga hashingiye ku masezerano mpuzamahanga yavuzwe haruguru. Bityo basabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kwemeza ko u Rwanda rwakoze amakosa mpuzamahanga, gutegeka ko ibyo bikorwa bihagarara, gufata ingamba zo kutazabisubira ndetse no gutegeka ko habaho indishyi zuzuye zigenerwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni ukuvuga indishyi z'akababaro ndetse n'abahohotewe hakurikijwe amategeko mpuzamahanga. Binyuze muri iki kirego, Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga ko yongeye kwerekana ko ishyigikiye gukemura amakimbirane mu nzira z'amahoro, kubahiriza amategeko mpuzamahanga ndetse no kurwanya umuco wo kudahana ku byaha bikomeye. Kinshasa igaragaza icyizere ifitiye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera kandi igashimangira ko yemeje guharanira ko amategeko ashyirwa imbere y'imbaraga, gushakira ubutabera abahohotewe ndetse no kubaka amahoro arambye ashingiye ku kubazwa inshingano. Iyi gahunda ya diplomasi n'ubutabera mpuzamahanga ibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje gushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 urwanira mu burasirazuba bwa Congo. Kinshasa ivuga ko raporo zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga zagaragaje ibyaha bikomeye byibasira uburenganzira bwa muntu, ibyaha by'intambara ndetse n'ibindi bikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga byakorewe mu duce tugenzurwa n'uyu mutwe. Kuva AFC M23 yongeye kubura ndetse no kongera ibikorwa byayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, guverinoma ya Congo yakomeje gutangaza ko itazagarukira gusa ku rugamba rwa gisirikare n'urw'ububanyi n'amahanga, ahubwo ko izanakoresha inzira z'ubutabera mpuzamahanga. Perezida Felix Tshisekedi yagiye asaba guverinoma gukomeza gukusanya ibimenyetso, gukurikirana abakurikiranyweho ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu, no gusaba indishyi ku byangijwe ndetse no ku mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo uvugwaho gusahurwa. Kugeza kuri ubu ngubu biravugwa neza ko imirwano igikomeje, nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ivuga yuko mu by'ukuri igiye kugeza gihugu mu bijyanye mu by'ukuri n'ibihano mpuzamahanga. Amakuru aravuga ko ku mirongo y'imbere ku rugamba ibi bitigeze bihagarika imirwano gukomeza mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga ko mu bice bya Fizi ndetse na Hopreto imirwano yongeye gukomeza ndetse ikiri no kumvikanamo ibitero by'indege zitagira abadereve. Nk'ubu Minembwe biravuga ko uduce tugiye dutandukanye turimo UGF ndetse na Tocho, utu duce twongeye kumvikanamo ibitero bikomeye cyane kandi tukomeje kugarangwamo imirwano idasanzwe. Vuga ko ibitero biri kuba muri Kivu y'Amajyepfo bikirimo kugaragaramo ingabo zidasanzwe. Gusa nanone icyatunguranye, abarwanyi ba AFC M23 bavuze yuko batarimo kugabwaho ibitero gusa na FARDC, ndetse bitangariza yuko ibitero barimo kugabwaho birimo kugaragaramo impande zikomeye cyane zirimo abacancuro, ndetse bagavuga ko harimo n'ingabo z'ibihugu by'amahanga zageze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo gufasha igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu bikorwa bigiye bitandukanye. Gusa uruhande rwa leta y'Kinshasa ntabwo remeza cyangwa se ngo urakana aya makuru, ahubwo bavuga ko rugikomeje imirwano n'abarwanyi ba AFC 23 hano muri bino bice bya Kivu y'Amajyepfo kugeza begukanye intsinzi. Muri amwe mu mashusho akomeje kujya agaragaza abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje kugezwa ku rugamba, ndetse bigaragara ko ari bamwe mu babarizwa mu mitwe irimo nka Hibo Special Force ndetse na Black Snakers cyangwa se n'indi mitwe ikomeye cyane nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa cyangwa se abitangazwa kugeza kuri umunota. Ndetse amakuru aremeza ko abarwanyi ba AFC M23 barimo gushinjwa ibikorwa by'ubusahuzi mu duce tugiye dutandukanye bakomeje kurangwamo.
uduce barimo gushinjwa kugiramo uruhare cyangwa se gukoramo ibyo bikorwa. Amakuru avuga yuko harimo Goma ndetse imijyi nka Bukavu naho bita Katana. Abarwanya ba RDF23 bakaba bavugaho ibikorwa nk'ibyo nk'uko amakuru agenda abigarukaho. Gusa ku munsi w'ejo amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yongeye kugaragaza yuko mu bice byo muri Masisi ndetse no muri Warikare hakirimo kuvugwa imirwano ikomeye cyane. Nk'uko bigenda bitangazwa, biravuga ko abarwanyi ba RDF23 bavuga gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda ku munsi w'ejo nyuma yo kwihuza bagabye bitero muri village zigiye zitandukanye zabibwe ndetse no muri Masisi, mu duce twa Bashari ku bice byegereye Warikare kuri uyu wa gatanu tariki 26 Kamena kuva saa 11 za mu gitondo. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga ngo nibwo ibitero muri iyo myanya byongeye gusobukurwa cyangwa se gufata indi ntera. Ni mu gihe ubu tuvugana bivugwa ko ari tumwe mu duce dukomeje kugenda twibasirwa cyangwa se turushaho kwigarurirwa. Nk'ubu biravugwa neza ko imirwano yongeye kumvikana Minembwe Centre nyuma y'uko uduce turimo Kitave ndetse n'aho bita Kawera dusatiriwe. Andi makuru akavuga ko FARDC yavuze yuko localité zirimo Tocho ndetse na UGF kuri ubu ngubu bakomeje kugaragara umubare mwinshi cyane w'abarwanyi ba RDF23 barimo kugezwa muri bino bice. Akaba nta yindi mpamvu ihari ngo nuko zino nyeshyamba zirimo kwifuza cyangwa se zirimo kugerageza kwigarurira iyo myanya nk'uko birushaho kugenda bitangazwa cyangwa se byakomeje kugenda bigarukwaho na bamwe mu bakurikirana amakuru muri bino bice. Ubu tuvugana rero umva ko imirwano iracyakomeje kumvikana muri tuno duce two muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero mu bindi bikomeje kugenda bigarukwaho cyangwa se bitangazwa n'umusaruro w'amasezerano yatekejwe cyangwa se yashyizweho hashingiye ku gitekerezo cya Washington. Hashize umwaka amasezerano ya Washington asinwe. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo yashyize mu bikorwa 31 n'ibice 7% by'ibyo yemeye. Ku Rwanda rushyira mu bikorwa 30.6%. Amahanga agera kuri 53.5%. Tariki 27 Kamena 2026 ngo ni umwaka umwe wuzuye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Trasika Ikwamba Wagner wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hamwe na mugenzi we w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington imbere ya Mark Rubio, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano yaragamije guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri raporo yayo y'uyu mwaka Baromètre des accords de Paris en Afrique, urwego rw'impuguke zigenga zikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda rwibukije ko isinywa ry'aya masezerano ku itariki 27 Kamena 2025 ryari ryazanye icyizere gishya cyo kugarura amahoro n'umutekano mu karere kamaze imyaka myinshi karangwa n'intambara, amakimbirane ndetse n'ibibazo by'ubutabazi. Nk'uko iki kigo kibivuga, amasezerano ya Washington yaragamije gukemura impamvu zibanze z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, harimo kurandura imitwe yitwaje intwaro ndetse no gukura ingabo z'amahanga ku butaka bwa Congo, gushimangira ubufatanye mu by'umutekano hagati y'ibihugu byombi ndetse no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu bw'akarere. Aya masezerano anashyira mu bikorwa gahunda ya Canopsi igamije kurandura umutwe wa FDLR ndetse no gutuma u Rwanda rukuraho ingamba rwafashe mu rwego rw'umutekano. Iyo gahunda yateguwe mu Kwakira 2024 mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro bya Rwanda byari biyobowe na Angola. Raporo ivuga kandi ko amasezerano ya Washington yuzuzanya n'ibiganiro bya Doha biyobowe na Katari byibanda gusa ku mishyikirano ya politike n'igisirikare hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa RDF&M23. Kinshasa ishinja u Rwanda kuwutera inkunga. Ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ngo ryageze no kuri 35 gusa. Iki kigo by'umwihariko iri shami ribarizwamo rivuga ko nyuma y'umwaka umwe aya masezerano asinywe, intambwe imwe imaze guterwa ikirino kandi itaringaniye. Raporo igira iti mu bikorwa 30 byari biteganyijwe n'amasezerano 22 byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku rwego rutandukanye, bituma igipimo rusange cyishyirwa mu bikorwa kigera kuri 35, no kuvuga amanota 105 kuri 300.
raporo igaragaza ibyiciro bitandukanye byarenze ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Nyakanga ndetse na Kamena 2025 ngo ibikorwa byihutiye gutangira, aho ishyirwa mu bikorwa ryazamutse riva kuri 9% rigera kuri 19%. Muri Nzeri kugeza mu Gushyingo 2025 ngo habaye izamuka rito rigera kuri 23.3%. Ukuboza 2025 kugeza muri Gashyantare 2026 ngo habaye ihagarara ry'ibikorwa, nta mpinduka zikomeye zabonetse. Kuva muri Werurwe 2026 ibikorwa byongeye gufata intera buhoro buhoro bigera kuri 27.5%. Gicurasi ndetse na Kamena 2026 ngo habaye gukomeza ibyagezweho bituma igipimo rusange kigera kuri 35%. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo yashyize mu bikorwa 31.7%. Raporo igaragaza ko Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo yashyize mu bikorwa imirimo 18 kuri 26 yari ifite mu nshingano, bingana na 31.7% cyangwa se amanota angana na 82.5 kuri 260. Ku ruhande rw'u Rwanda imirimo 15 kuri 22 yarakozwe ku rwego runaka, bingana na 33.6% cyangwa se amanota angana na 67.5 kuri 220. Mu gihe amahanga arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga bashyize mu bikorwa ibikorwa byose 7 bari bashinzwe, agera ku gipimo cya 53.5%, no kuvuga amanota 37.5 kuri 70, akaba ariyo yageze ku musaruro munini kurusha abandi. Hari impamvu zatumye ishyirwa mu bikorwa ridatera imbere. Iki kigo kivuga ko impamvu nyamukuru zateye cyangwa se zatumye amasezerano adashyirwa mu bikorwa uko bikwiye harimo kwibanda cyane ku bibazo by'inzego z'ubukungu, hakirengagizwa iby'umutekano, kubura icyizere hagati ya Repubulika Demokarasi ya Congo n'u Rwanda, gutinda gutangira ibikorwa byo kurwanya ubutwa wa FDLR byatangiye gusa mu mpera za Werurwe 2026, gukomeza imirwano hagati ya FRDC na LE27. Ibibazo byagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa mu buryo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ibikorwa by'umutekano bizwi nka IGVM+. Ibibazo by'umutekano n'ubutabazi biracyakomeje. Iraporo ivuga ko nubwo habaye amasezerano ya Washington n'inama zitandukanye zo kuyakurikirana, umutekano w'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Congo bikomeje kuba bibi. Iraporo igaragaza ko kubura icyizere hagati y'impande zirebwa n'ikibazo ndetse no kubura ubushake bwa politike ku ruhande rwa bamwe mu buyobozi bo mu karere bikomeje kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ibi bikomeje gushyira igitutu ku bahuza, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari, kugira ngo bakomeze gushaka umuti w'iki kibazo. Iki kigo kivuga kandi ko n'ibiganiro byaduha hagati ya Kinshasa na LE27 bitagaragara ku musaruro ushimishije. Nubwo habaye ibyiciro byinshi by'ibiganiro, impande zombi ntizirabasha kumvikana ku bibazo by'ingenzi, kandi inama yabereye i Montreal mu Busuwisi ntigeze igera ku ntego yitezweho. Muri rusange raporo isoza ivuga ko hakiri intera ndende hagati y'ibyemeranyijwe mu nzira za diplomasi n'ibera ku rugamba, kuko buri ruhande rukomeje gusobanura amasezerano rushingiye ku nyungu zarwo, bigatuma ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeza kuba ingorabahizi. Amerika irakomeza gufata ingamba ndetse n'ibipimo bishobora kugabanya ikibazo kirimo kiba mu burasirazuba bwa Congo. Amerika yafatiye ibihano uruganda rw'u Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ku wa gatatu tariki 25 Kamena ibihano bishya byafatiwe abantu n'ibigo byo mu Rwanda bashinjwa kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Congo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe imari US Department of Treasury, uruganda Gasabo Gold LE27 rufite icyicaro i Kigali rushinjwa kugira uruhare mu kohereza hanze zahabu yacukuwe mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, bivuga ko bigenzurwa n'umutwe wa LE27 nk'uko ubuyobozi bwa Amerika bubitangaza. Muri gahunda zakozwe mu ntangiriro z'umwaka wa 2026, hafi ibiro 600 bya zahabu byaba byarakuwe mu burasirazuba bwa Congo bikorezwa muri uru ruganda rwo mu Rwanda. Leta ya Amerika ivuga kandi ko ibyo bikorwa byaba byararinzwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bikubiye mu iperereza ryayo.
bantu bafatiwe ibihano harimo Jean-Marc Karima perezida wa Gasabo Gold Refinery Limited na Bosco Kayobotse umuyobozi mukuru w'uru ruganda. Ibigo bitatu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bifitanye isano na Jean-Marc Karima nabyo byashyizwe ku rutonde rw'ibigo byafatiwe na Washington. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ikigega cya leta Scott Bessent yavuze ko Amerika itazemera ko imitwe yitwaje intwaro n'imiyoboro iyishyigikiye ikomeza kungukira mu bucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro cyangwa se ngo ikomeze guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Ibihano bishya bije mu gihe ikibazo cy'umutekano muke burasirazuba bwa Congo gikomeje gukurura impungenge z'amahanga cyane cyane ku birego by'ibicuruzwa by'amabuye y'agaciro binyuzwa mu nzira zitemewe n'amategeko nk'uko bigarukwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngamba ndetse n'ibipimo bafashe mu buryo bwo kuhangana ndetse no kurandura kino kibazo nk'uko bikomeza kurushaho kugenda bitangazwa. Tariki 22 Gicurasi icyemezo cyo kutemerera bamwe mu banyekongo kunyura mu Rwanda cyafashwe mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya Ebola cyatumye amagana y'abanyekongo cyane cyane abacuruzi bari bavuye muri Tanzania bahemera ku mupaka wa Rusumo mu gihe cyegereye ibyumweru bitatu. Kugeza ubu inzego zibishinzwe ziratangaza igihe rujya n'uruza rwambukiranya imipaka ruzasubirira mu buryo busanzwe. Ntago barabitangaza kuko baravuga bati ikibazo kiracyahari. Tugiye gato irondere mu Bwongereza, ariko mbere ko tujya irondere mu Bwongereza n'ubundi kese z'amabuye y'agaciro ziracyavugwa ku bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa 25 Kamena 2026 tunabishyiraho umucyo zafatiye ibihano uruganda rutunganya zabu rwa Gasabo Gold Refinery Limited rufite icyiciro i Kigali ndetse n'urusobe rw'ibigo by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro byo mu Rwanda. Rwongeye kubwira ibyavuzwe mu itangazamakuru bishinjwa korohereza ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bukagirira akamaro umutwe wa LE27. Uruganda Gasabo Gold Refinery Limited perezida warwo Jean-Marc Karima umuyobozi mukuru warwo Bosco Kayobotse hamwe n'ibindi bigo bitatu by'ubucukuzi bwo mu Rwanda byashyizwe ku rutonde rw'ibihano bya Amerika. Ibyo bigo ni Bugambira Mines Limited, Wolfram Mining and Processing Limited, Rwinkwavu Mining Corporation Limited. Guhagarika imitungo n'ibikorwa by'ubucuruzi. Hashingiwe kuri ibi bihano, imitungo y'abo bantu n'ibyo bigo iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritswe. Ni ukuvuga ngo abo bantu bari baravugana Jean-Marc Karima, Bosco Kayobotse ndetse n'izo kampani tuvuze haraguru, kandi babujijwe gukora ubucuruzi cyangwa se indi mikoranire iyo ari yo yose n'abaturage cyangwa se ibigo byo muri Amerika. Ibi bihano bikurikira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington yasinywe tariki 4 Ukuboza 2025 hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'u Rwanda. Mu ntangiriro za Kamena 2026 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yari yamaze gufatira ibihano by'amafaranga n'amategeko abayobozi babiri bakuru b'imitwe twaje intwari ikora mu ntara za Kivu ariko aribo Gustave Kubwayo ndetse na John Imani Inzenzi bafitanye isano n'imitwe FDL na LE27 bose bahagarariye inzego z'ubutasi. Abo bayobozi bashinjwaga gukora ibikorwa bikomeye byo guhonyora uburenganzira bwa muntu no kugaba ibitero byibasira abasivile mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kubahiriza amasezerano ya Washington. Tariki 30 Mata 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zanashyiriyeho ibihano wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Joseph Kabila bamushinja kugira uruhare mu guhungabanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo binyuze mu gushyigikira umutwe wa LE27. Izi nyeshyamba zirabakoraho. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki 3 Werurwe 2026 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yanatangaje politiki yo gukumira visa ku bayobozi bamwe bo mu Rwanda. Visa rwose yabigahagarikwa bashinjwa kugira uruhare mu guteza umutekano mu karere. Nuvuga ngo hari visa y'abadiplomate, muri bo harimo Vincent Nyakarundi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo zirwana mu gihugu ku butaka. Iminsi 4 mbere yaho Washington yari yatangaje ko yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda hamwe n'abasirikare 4 bakuru bazo ibashinja gutanga ubufasha bwa gisirikare butaziguye ku mutwe wa M23 n'indi mitwe ifatanya nawo. Imitwe ifatanya na M23 nyine ndetse nawo ubwawo ku giti cyawo.